itemwani wongon ku district loko Kalaki, Imoriatos Kakure, Apapai, Bululu, Kede Kalaki, Kesida Iche Imeda Untos, Kotoma o project, Lord Geneva Global Uganda, Kupele Ikite, Enyakar Idwe, Luda Apotu Opasi, Kusodete Iche Apotunun, Ojala Kinete Asioman. For excellency. Examination. For excellency. Examination. For excellency. Education is life. Education is life. Kopekwana Idwelu edolete akwatakan kesi apedo eriongetelo Enyakar Asioman okarulo. Neno aloka dutie. Karame udah tiga pajo. Kuana botek. Na karma ati Asioman. Audo kuona yude dapat. Geo karame ango we ko pedi sukul audo kuona tek. Donande sa manga tikiri sukul ni audo kuona yot. Auda loka ikuona na ada beru do dana doko tek chunya do miti som. Jaki karauda ngawa kugili sukulu kau do di kuota doko tek. Uma beri bobo Geneva di kilo ni wa program ajal wana mana mi ko neno bele kamu pore wa ko gini kata bumoman. Komi wa chance cheme do ko bi sukulu ba ile kedi somo. Somo ni dami kuona yodi. Auriak luda imeda untos Idwe kech. Kesida apotu ishalami kisi Geneva Global Uganda kano alakon Idwe kech lulem aparitos. Actually project no bini school kane ge ame po ye yertwa eko bine ko konyo wakedi dwa ko muro karate dubere dikibecho. I want to assure you kawana are now moving around those classes. You will see amazing children out of dubere. Idwe go very interesting in yarnen for yourself. Gianga woda ber ame timo Idwe obedo timo gia ber sana pieno wodo ka ini to neno numbers mo kadi bongo wodo tiene wani adul wodo tot sana dipo bogi timo jamna dongo balna pute muongo kunyo kati poto mejo poti mejo tima kanga sinemi pone sa papat so Idwe go wodo timo jamna dongo mate ye mato kongo mi pone sa papat Idwe gido wodo donya timo so do anga poyo programe Geneva Global okelo. Kanuka TV East, Habat Paul Eyoku Kokalaki District. Osomero, Sarah went to CCC, Diwa.